Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinde kuphike la kuzofinyelela khona le video. Wengane wethu ngihamba ukuqala-ke ungena kule channel ngicela usubscribe. uSteve Barker ukhuza uNtseki we-Chiefs ngokukhuluma-ke ngomdlalo wakhe. Ukukhuluma edlangalaleni-ke kukaMthethwa-ke ngokuthi-ke i-Kaizer Chiefs-ke iyamhalela-ke uSibongiseni Mthethwa akwehlanga kahle-ke kuza kwabo we-Stellenbosch FC-ke uSteve Barker. uNtseki uphawule-ke ngeviki eledlule-ke ebuzwa ngamahebezi ukuthi-ke bayamhalela inike lo mdlali wasesiswini we-Stellenbosch FC. Uthe-ke impela-ke kunjalo kodwa manje-ke uBarker-ke uthi akhombise-ke inhlonipho ukhuluma-ke ngomdlali-ke welinye iqembu kanje-ke ekubeni-ke ungumqeqeshi. Njengoba ngingumqeqeshi-ke nje ngeke ngayenza-ke into enjalo, usho kanje-ke uSteve Barker kwezindaba ngemuva komdlalo wezakhe-ke neGolden Arrows. Nami-ke nginaso isifiso-ke sokuthola-ke abadlali abathile-ke kwamanye amaqembu, kodwa-ke thina-ke njenge-Stellenbosch FC uma-ke sihalela-ke umdlali-ke kwelinye iqembu sicela-ke abaphathi-ke ukuthi bakhulume nalo. Iyona-ke indlela esenza ngayo leyo. Kuyakhathaza-ke uma-ke kuphumela-ke kubezindaba ngoba-ke umdlali owe-Stellenbosch FC akuyona-ke indlela yokwenza leyo, kusho-ke lo mqeqeshi. Uthe yena-ke uma-ke ezwa lezi ndaba-ke ezifana nalezi akazifaki-ke ekhanda ngoba kuyenzeka kugcine kungamahlebezi nje angapheleli-ke ndawo. Siyazi-ke sonke ukuthi-ke ungumdlali-ke osezingeni elihle kodwa-ke usesimeni-ke esihle la kithina. Uyazi-ke uma-ke unomdlali omuhle-ke newindi lisavuliwe kuzohlezi-ke kunamahebezi-ke akhona, kodwa-ke njengamanje-ke kuyilokho nje amahlebezi kuphela. Ongijabulisayo-ke ukuthi-ke usazinikelele-ke kithina futhi-ke usadlala-ke ngokuzimisela. Uthe yena-ke ubengakatshelwa-ke lutho ngokuthi-ke khona iqembu-ke elisike lafika kubona-ke lazocela ukuthengiselwa-ke uMthethwa. Ngaphandle-ke kwe-Kaizer Chiefs-ke ne-Orlando Pirates-ke izibhekile-ke kulo mdlali, njengoba kuthiwa-ke umqeqeshi-ke waye-ke uyazifela-ke ngaye. Wengane zakwethu sengiphuma-ke mina-ke intatheli yebhola yaku-YouTube. Ngihamba uqala-ke ukubona le video noma ungena kule channel, cingcinezele usubscribe.